Jotelo magwe kuma otendore koda ka UDA gwenge ma Kirinyaga County sani koro ogolo ywak margi malich ahinya ka giwacho ni koro piny owacho kokadho kuom migepe go mag arita kwe sani koro chopo kuma koro sandogi malich ahinya e kaunti no endo mar Kirinyaga. Sama bende giwuok ka giwacho ni koro Kirinyaga kanyo endo en kama koro en gund duond od bura mano endo mar UDA to gido ma mondo mi ochop kama bende koro isando gi okang' machal kama nikech yiero magitimo mar siro UDA en yiero margi e yono endo mar pend chike kendo en ratichgi ma timo kamano. Mimi ndiye the coordinator Kirinyaga wa UDA na tuko hapa tukikuwa tumeghadhabishwa na matendo ya state security ambao kwamba wanakamata watu wetu wa UDA, the aspirants, kwa madai na hata the coordinators wa UDA kwa madai ati wanapanga mipango ya kuleta furugu ya ODM, na wanajua kabisa vizuri Kirinyaga ni zone ya UDA bila kupangwa. Watu wanajua, Wajiko the Hasra anajua serikali ambaye iko ama ambaye inakuja ni ya UDA. Kwa hivyo hakuna haja ya mtu kujifanya anajua hata kama ako kwa mamlaka wakati huu kugandamiza wengine kuwaweka sel kwa madai ya uongo. Hiyo ndio tumesema tumekataa, na hata wale wanaambiwa sijui waende wakaone DCI, sijui waende wakaone nani, tunasema wasiende, kwa sababu hii ni mambo ya uongo. Na kama mtu ako na hiyo kitendo kama hiyo inafanyika, they have all the necessary instruments ya kujua kama kuna simu inapigiwa kupanga hiyo mipaka, wanasema imepangwa. Kwa hivyo tunasema kauli yetu moja Kirinyaga, na sio wale wako juu, yule mtu wa chini pale Wajiko the Hasra